Point aduga mayam lady nakaramada koi national highways in the extortion zatadana killing mayamama hat kiba to kiba mayam su lady madu forgive and forget hagadra madugi mongda mayam se dum welcome to ba kolpa masyam naina ningai oba yamna debatable opora mo oi karigi damakta matam duda congress ke linga lady gedana changhan gidaba duga bjp ke linga lady kanana karigi changal ba to anto angle dagi mayama hangna ba du naina ba yamna ningai opora me lay adubu when haiba when you ever know the constitution or you reflect how do the India government na kayo hindi yaro have from sumamanda with from doki believe of course when a jahi kudingi koigi Christmas la kumatam December ay taris the sumba oroshin mapurani Christmas ki kurdol mapire ni haiba me amale aduga leba issues da maruina Nagaland ki kambuda su NSNA mi kambuda tuan ba koigi faction me amla talk nazi group tuan ba me am su leba tuna high ba koi my divisive policy sin raga sumagi constitution aduga flag habase India government na mamang so high kibele re madu yarakani habagi thaja bibele bra kamain le sanda government of India ga ini sena amga negotiate to muje sidagi akoina para mayam tambe ya ebako kaino di masida akoina IM the framework agreement je sign to matam da double meaning what mayam sinaraga shared sovereignty ga ise akoina IM na haijariba unique history se akoi India ki history se ga share to minna bane na kanjaba ado somna kandana India ki culture and history manung da no yaoga share to minna bane na kanjaba sumaina factor yam lai koi gi masai gi hojik pan bigi ba extortion then IM na toromba crime sing sidi ignore to ba ba pona te si tegumba asi ignore to wo taragati loisala koda ayeng wai pistol loisala koda any laloluk ki pistol loisala koda bahagna tawamba misi minagi crime extortion gi crime si mayam se loina mak kanona kani ko logi matuina yeng mama change ko oi chumi pistol le matung da government of India da gi funding amata logdana se uki singna sugi manungda moina extortion to matam da government na yam kanne action loba yaba si kai no ai kana moi da some kind of package ma ka piri ko funding package ma moi survive to na ba government na finance to bane ba ini sena am ga koi manipur ye oji lai ba atopa loop sing da package pi da ba adu ga ngai gi IMC maru ina masagi economy da chalai jaba adu gumba organization ne na masana haijara ga moi collection to ba gate tagi to ba lambi da to ba adu gi house tax lo ba governance ki model ma moi na top jabane masaida government of India ne yet pi ra kano ai se moi gi oi ba mi fam kaya da government of India na moi na tham pa lai ra bane ba adu ma lai re lagi akoina yeng ba yare si emotional attachment amaga criminal ideology ama akoi gi lalo ba ba oina sai gi niyam da ki ham da ba ya da ba khangan da ba ya da matang si yaw re maduda natragadi ideology do impose to banga makta ba se mai example a choba mai go pagung ri sang sing lai to matam da magi kano naga coast support to ram de haibagi dama magi khunda halandana thamgi bani asi ma koi indigenous people meet among ang to matam da United Naga Council na asang kasar se ma chairman de resign to holli bani bari bu ko internal agenda kari lai ri no ai se koi yam na section na yeng ba khangma ma change ba le aina naga sing ge against na taga United Naga Council na taga sai ke no gi NSN ge against ngang mana te ba koina asi koina tinarani hairaga di yamna puksil sengna amicable way ba mong da tinaba aduga backstabbing se tawdaba si yam dakar ne ba ada koina angang singda adui mathata yam danger way sina kaino ganda angang singda koina ngasi leader moina aina piramba wakalon akoina piramba statement sing si angang singna moina makhata na kamaina puthare akoina yasanarage tatra koi punjal lage ha kana moi yabra ya tabra ha pasine ba yam lu se pamdi masagi unique history ki wafam se la akanda tuan ba leader kaya na kulda adagi ngasagi nagasing na ta sa mafamda chatpa matamda even honorable chief minister amana chataga maitai ga naga ga si machin manau ne haiba sida machin manau natte noina tuan bani akoina tuan bani na tuan ba naga gi katamnau sing adagi women organization sing adagi civil organization sing the statement tholaga masigi potsibu yaning the statement tholak pagi paper maya ma koi hojiksu chairaga leidi bane ko aduna ngarangi mifam sida akoina pabung ok pachadu se as a human pabung di chain sing ampa mana tawamba sabak thoram sing dubu akoina honor tawjaba amadi magi legacy
ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯥꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯅꯔꯛꯑꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯀꯣ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ आइडियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम क्लियर कट सानदब नते एग्जांपल अमा हाइबा मतमदे हो से कांगोपी डिस्ट्रिक्ट से सेम गिव मतमदा डिस्ट्रिक्ट से रिरोल तौसेना अमुकाना डिस्ट्रिक्ट से हंदोकना चेना हाइबदा मसी मणिपुर गवर्नमेंट गा मणिपुर की होम डिपार्टमेंट गा वारी सानबगी मौता मणिपुर गवर्नमेंट जिना कन सेकेंड मदरली ट्रीटमेंट एंड पीरगा ममा तो बिगी ट्रीटमेंट पीरगा मोइगा वारी सानोनो लाओ अकोइगा सानसेना कौरगा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अमा ट्राइपार्टाइट अंडरस्टैंडिंग अमसुम तौर गवर्नमेंट की लिजिटिमेसी सुम लेयंदबसे मसी येंगु तारगदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हयें अकोइना बिट्रे तौकनी हाइबगी अचौबा कनबदि लै अचौबा कनो फीलिंग अमदि फौजे हाइ तारेको अदुगा अमरोमदा मु येंगाकांदा पॉलिटिकली अकोइगे हुजिक लैरिबा नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस अदगी पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा पोट देन सेंट्रल की लीडरशिप ना मोइना पिरकवा स्टेटमेंट सिंग येंग तारगदि येंग तारगदि अदु मदुगुंबा थौदोक तो मणिपुर काइबे आबा थौदोक तो थोकनिगाय जगा लैतबरा फंडिंग एलोकेशन हेन चापटना चिंगी जगह मणिपुर चापटना तौरकद्रा है थाजबदूम लेटबदी नते तौदबू पोलिटिकली येंब कनागुम मी मुन्न खलौदना से LK अडवाणीना होम मिनिस्टर मुन्न खलौदना एक्सटेंशन ऑफ सीजफायर विदाउट टेरिटोरियल लिमिट एना पलकपदगी इरांग याम चावना थोइबनेबको अदुना हाइबा ngamdeba aduna akoigi side tagi naga gi nationalism se akoi honor tawjai adugi mathakta naga gi course of negotiation se akoi yam phajana yengjari aduga CSO mayam gi marakta su UNC ga kari ga phaminaraga discuss tawminaba matam gi leadership na chief minister na su punna phamanduna akoigi manipur sugumba solution ama porna ba hona mase tawrongani tawdabu we have to be very cautious and yam thuna react tawba yam thuna कहनी विदाउट खन वखन खंदना रिएक्ट तौबगी तंजादुदी हुजिकती ओइद्रे मरमदी अकोइसे अकोइ म्याम पुनमिन्नबा याबा अदुगुम्बा वार्म एनवायरनमेंट अमदि लाबने अदुना फजना मुन्न खल्लगा अकोइना नागासिंगदसु अकोइना हार्म तौदबा अदुगा नागासिंगदसु मैतेदा हार्म तौदबा इंडिजिनस पीपल मसेन खना चैनबा लैतबा नुवाइना लोइसनबा याबा तंजा अमदि लौबा तंगाइ फते स्पाइन तमसे हमजबा ओपिनियन